Sanibonani ibizo umchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakumayapha. Ekhaya ngibuya phansi ekheze emaphisa le kwelenduna unyanga zonke undiwena umdladla umalebo mfula. Namhlanje ngilensizwa la uMagwegwe ngizofuna ukwazi ukuthi njengoba igoli liqoqwa siyezwa kuthiwa emavikini ambalwa asondelayo igoli liyaqoqwa bakithi kuthiwa kuyacelwa ukuthi nehle niye ekhaya. Actually nikhuphuke ngoba thina siyakhuphuka uma siye ekhaya. Nikhuphuke niye ekhaya bakithi kuzobe kunomsebenzi omkhulu wenkosi umzilikazi. Ngifisa ukuthi lensizwa ngiyibize namhlanje ukuthi izochaza ukuthi umcimbi wenkosi umzilikazi uvuleleke for umuntu wonke, ngisho ngathiwa ungumlungu, ngisho ngathiwa ungumNigeria, ngisho ngathiwa uyini, ukuthi usondele uzobona ukuthi thina siyisizwe samaNdebele siphila njani. Abantu abaningi sebathatha lento bayi-sideline benza engathi lento kumele kulowo mcimbi kuqhamuke abantu abathile bodwa, kanti ke lento ikuthi abantu abaningi basibone siyisizwe samaNdebele ukuthi singobani. Siyacela ukuthi noma usuke eNigeria, usuke eKenya, usukani, sondela emhlanhlandlela uzosibona ukuthi singobani. Sawubona mfoka Magwegwe, ngicela ukuthi uzethule ube suchaza ukuthi yini ezoba ikhona enyangeni kaSeptember esilindele. Sakona hlabezulu igama lami nguMagwegwe lishasa intombi zimcela isuyidozana siphalaphala sentombi siqapho sikamqabwe siqasiqaqa gqoke eqaphe eqolo lapha engiqhamuka khona ngisesigudugudu niseMagwegwe eMarisha kodwa kuzalwa niseMarinoha eKhezi. Sizoya emgubheni wenkosi umzilikazi njengoba sonke sisiya khona sibhekise khona imibombo yethu lathe siseGoli lapho seCape Town lobungakuphi ungulukudela sisazomeqa siye khona. Thina ukuziqhenya kwethu ngesiko lethu asikufihli, sifuna zonke izizwe zibe kwazi ukuthi igugu esinalo sisizwe samaNdebele, ubunguni bethu singakufihli. Sifuna ukuphakela wonke umuntu, mangabe umuntu esigqaja ngento thizena akasigqaji eyivalele endlini, akasigqaji eyifihlile, akasigqaji ukuthi akhethe ukuthi ngubani ozobuya ezobona into engiyenzayo o into engiyiyo yona. Asikhethi bala, asikhethi mhlobo. Njalo kule nkulumo yami ngiyazi kukhona abazozama ukugxeka bethi bona bayakhetha. Thina ubunguni bethu busobala ukuba nguhlabezulu kwethu kusobala. Umzilikazi akazange wazifihla, wavela obala waba yinkosi. Ubukhosi bethu abufihlakali. Mangabe ngithanda ubukhosi baseNigeria engalona iNigeria, mangithande nobami. Mangabe ngithanda ubukhosi baseTanzania ngingadabuki khona eTanzania, mangithande lobami ngoba abangifihlelanga ubukhosi babo. Njalo abakhethanga ukuthi owaseZimbabwe engabuyi owase-South Africa engabuyi. Simema wonke umhlaba, ngisho nabokondlebe zikhanyilanga, ngisho namaSolomana amaNdiya siyawamema. Simema wonke umhlobo ukuthi mhla ka-5 and 6 emhlanhlandlela sihlanganeni ngobunengi ngoba iyabibhonga inkunzi emnyama igiye iqolotsha isifohlile ngobukhosi bayo. Sibiza wonke umuntu, ankhethanga bala, ankhethanga mhlobo, ngoba singama-Afrika, singabantwana bomhlabathi, sinenyoka zase-Afrika ezisabela phezu kwethu, ezifuna umanyano ngesikhathi kumele kuhlanganwe. Amabhachi ethu ozopolitiki siwakhuphe siwachiye endlini, kodwa mangabe sisiza emhlanhlandlela size singama-Afrika, sikhuluma ulwimi lwase-Afrika, indimu zonke kazihlangane ngaphansi bobukhosi benkosi umzilikazi. Ankhethanga bala, ankhethanga mhlobo. Lobu ngusopolitiki loba yiliphi bandla, khumula ibhachi lepolitiki uze uzohlangana kunye nathi mhla ka-5 and 6 September 2025. Ngiyabonga kakhulu Magwegwe. Magwegwe, uZulu ola eGoli, ikakhulu abantu abala eGoli, mhlambe kwenziwa njani ukuthi abafisa uhamba? Abantu abaningi basuke bengenayo information ukuthi kungenze bazoba kanjani.
bengenze njani abafisa ukuhamba mhlawumbe umuntu unemali yakhe naye ufuna ukungena ethimbeni lenu ngizwile kuthiwa lizosuka liyibutho liyiqoqo elithizeni nisiya ekhaya mhlawumbe kunomunye umuntu ohleliyo la eHillbrow kumbe umuntu ohleliyo laphana eThembisa ofisa naye uhamba engenze njani ukuthi anjoyine liyibutho ngizwile kuthiwa anikhethi umuntu wonke umuntu onemali yokuzikhokhela ahambe ningahamba naye engenze njani umuntu ofisa ukuhamba inamba yami ozongithinta kuyona emnxebeni ngu-073 113 1139 073 1139 mhlawumbe uri ku-TikTok account uzogijima uyobheka i-account kaSifiso Ngwenya or uMagwegwe Lishasi intombi zimcela uswiti uzonthola khona nemininingwane yonke kodwa ikakhulu ngicela nisondele ku-WhatsApp kusesenesikhathi ikho uzonthola khona 073 113 1139 ma WhatsApp uthi Magwegwe intombi zimcela uswiti nhlanhlandlela senza kwazi ukuthi nguphendula kanjani ngikusa kubani ya kunjalo mfethu ngoba asifuni umuntu oyeloko ethi hayi hey wathi bakithi abantu babhizi kakhulu la eSouth Africa so mangabe mhlambe ufisa ukwazi leyo nto uyathumela message uvela ukhuluma ayi sawubona Magwegwe ngizwe inkulumo so ngicela ukuthi sisebenze so ungaloku ukuthi hey unjani hey wathi ugcina ungaphendulekanga because mawubona inamba ongayaziyo umuntu ethi hey usuke ungasakwazi uzophendula uthini and futhi awuyiprioritize awuzinikezi intshukuntsho ukuthi uyiphendule fast because usuke ukuthi ngumuntu mhlawumbe nje la ngiyabonga kakhulu igama umcaseli Siminyaminya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakumayabo ngumfana waseMagwegwe ngikhule naye nami ngumfana waseMagwegwe Marisha yithi abanikazi bekasi siyabonga kakhulu izobe ikhona yonke iMagwegwe emhlahlandlela ihlangene nqinqa mthemba umfowethu la uSifiso ukuthi kukhona okuthile azokuhlanganisa ukuthi kube khona ithimba elizosimela nathi yikasi wemadoda Sifiso angithi kunjalo makasa kunjalo bafowethu kunjalo Hlabezulu njalo mangikhuluma ngemhlahlandlela ngikhuluma ngomafezi yako Bulawayo ngikhuluma lapho kunelitshe lenkosi umzilikazi kaMachobane choba lingako yisunjoba sinyathelwa ngezabade ayiphakama ikuze emnyama ifohlile ithi laqala amasenta ayala amanye amasenta ayale hlangana zula kunanhlambe esindebeleni masikiya ngobukhosi bethu siyabonga kakhulu